Letlhoko la pula le ama kgwebo ya phane monongwaga. Fa Takuzwa Banga a tshwarwa morago ga go thoba mo kgolegelong ya Moshopa. Mme mo go tsa metshameko Ross Branch a tsaya ketapele ya legato la bobedi la Dakar Rally. Dumelang. Mokwaledi wa lekgotla le tsamaisang ditlhopho la Independent Electoral Commission IEC Re Jeff Siamisang a re ikwadiseditse ditlhopho tsa setšhaba tsa ngwaga wa 2024 e tsweletse sentle go rala lefatshe leno. A re le fa go ntse go nnile dikgwetlho tse di kgoreleditseng gore mafelo mangwe a bulwe ka nako ka letsatsi la ntlha ba kgonne go potlakela go fa thulaganyo tse di tsweletse go ntse go baakanya seemo seo. Re simolotse sentle ra ka gore na re ka di 5 gona ka la bothano go na ga se ka gana le sepe se se neng sa diragala se se ne se ka itsa mothopi go ikwadisetsa dithopo bathopi bothe ba ba neng ba ile ko mahelong a harologaneng a bothophelo a ikwadisitswe dithopo mongwe le mongwe a bona o ne a kgona go ikwadisetsa dithopo gone mme jaaka re itse gore tiro e ke tiro e kgolo ngwana ga mme ke tiro e bogolo hela jo go seng kana ka sepe go ka se ga thokagala gore re mo letsatsi la ntlha gongwe le la bobedi la boraro go nne le mo makgwa ba teng ba re ke teething problems dikganyana di tswa hale le hale tse di batlang go baakangwa mme bontsi ba tsona ya le tse di baakangwang ka go lomagana sente re jwa rona le batsayakarolo ba harologaneng mo tsamaisong ya dithopo sengwe se nka se supang e ne e le nngwe ya dikgwetlho tse re kopane le tsone ke ene re ntse re sologetse raetso bontsi jwa batho ba re ba thapileng gore ba re thuse ikwadisitswe dithopo ke banana ba sa berekeng bangwe ba heditse form 5 ga ba bereke bangwe ba heditse ko tertiary jalo mme ba tswa ka dipalo tse dintsi mo letsatsing la bobedi hela ko dikgaolong tsa gantsi ke ra tsa maung tse tharo go ne go setse go dule 23 ko dikgaolong tse dingwe go ane go tswa bo 2 bo 3 jalo le jalo mme se se molemo raetsho le gore ba tswa yana ba bona sengwe se se botoka sa sennela ruri Ba tlogela tiro ya go kwadisa. Erra mme thulaganyo gone gongwe ga go diragala jalo ke gore ga re replace immediately re taba bangwe ka gore mo dikgaolong tse dingwe e na re ga re traina banana ba ra traina palo e ntsi e hetang ye ne re thoka gore tera gona le seemo se sentseng jana re gore ka mmitsa ka sa gautshwane ata a emela molekano wa gagwe yo o duleng jaanong se re se dirang ke gore kana molao pateletsa gore o pehela yo tshwarang boikarabelo jo a ba gazetilwe kana a tsentswe mo bukane ya dikitsiso ya goromente ebile go ke yona government gazette jaanong ke sona hela se se tsa nako yana ene mme ga go tsena go itela gore ke bo 2 to 3 days motho a ba gazetilwe a ba ka joina molekano wa gagwe ba thuthuntsha raetso so jaanong kana mahelo a rona bothophelo a re a dirisang go kwadisetsa dithopo bontsi ba ona ke government facilities tse di tshwana le dikolo ka go harologana ga tsone makgotla a rona a SETSWANA jalo le jalo jaanong ile ga re simolola ka di 5 raetso bana ba ba goroga hong ba ipapanne go ta go simolola tiro ya ikwadisetswe dithopo mo mahelo a mangwe e ne e ketega ba amogelesege sentle ka gore bagolo nna ba seyo ka nako eneo mme seo se na sa baakangwa mo tsamao ya nako Re ntse re le fo ikwadisitswe ditlhopho e tsweletse mo lefatsheng leno ka bophara mme banni ba kgaolo ya Jwane Mabutsane ba gwetlha Batswana ka bone go ema ka dinao ba ikwadisitse ditlhopho ba re go tlhopha go siame ka jaana mongwe le mongwe a nna le sebaka sa go tlhopha moeteledipele yo a mmatla mo pusong ya batho ka batho mme gore o tlhophe o itshwanetse o ikwadise pele. E re jaaka ikwadisetswe ditlhopho e tsweletse mo lefatsheng leno ba ba setseng ba itlhomile ko pele ba tsere karolo mo tirong ye ya botlhokwa ba gwetlha Batswana ba ba iseng ba ikwadise go dira seo gore ba kgone go tsaya seabe mo pusong ya batho ka batho ba re ditlhopho ke konokono mo pusong mme ebile go tsaya karolo mo go tsone e le nngwe ya tsela ya gore lentswe la Motswana le utlwale nna se ke se lebang ke rotloetsa tšhaba ya lehatshe la Botswana jana gore ke yone ntlhe e botlhokwa ka gore kana mahatshe a mangwe rona re monate ka gore ga re ilwe ba bangwe kana ba borai ka gore bone ha bangwe ga ra sengwe go nna dikgobego tse di botlhoko tse e leng gore o tla itlhela ngwana a monyenyana a sia a phuthilwe ka dikobo mo bona gore go ha se tsamaiso e leng gore e monate ka tsamaiso ko re bue ka tlhopho ke yone hela selotolo se se botlhokwa
yaanong ke sone se e leng gore ke rotloetsa mongwe le mongwe kwa a leng teng ko magaeng ko merakeng a re ikwadiseng ka bokete ga la se ka be ra itsapa ra tshaba gore le dikgoreletsi tse neng tsa nna tsa maloba mme e se gore gore a gore di senya sepe ga ne e le gore di baakanya sengwe ke gone yaanong a re direng re tle re bone go gatela pele ga seemo se ne re se bona maloba ka re se batla go tlhakatlhakanya seemo sa lehatshe mme re sa itse gore tota gone go bakwa ke eng. ga ke utlwa gate ke motho wa bo 6 mme nako gompieno ke 1 yaanong ke rotloetsa Batswana ko ntle o go jang banana gore ba tla go ikwadisa ka gore ga ke utlwa yone palo ya 6 e ikwadisitseng ke batho ba bagolwane bomme yaanong ke re banana ba ba kana ka nna ba iketletse ka kwane ba tla go ikwadisa. Monni wa motse wa Mokhoma o tlhalosa mabaka a itsang gore a ba isa ikwadise mo nakong eno. Ditlhopho di buletswe ka di-5 gore re ikwadise mme nna ga ke ikwadise ka lebaka la gore go sha gore e be go buletswe tota ke ne ke rotloetsa Batswana hela ka bontsi gore a re iketletseng go ikwadisediwang teng re go ikwadisa re ikwadisetseng ditlhopho ka dipalo hela tse di go godimo. Mo go tse dingwe dikgang mogolwane wa tsa ikwadisetso ditlhopho wa jwaneng Regailo Dralekwae a re ba rurifaditse gore mafelo a ikwadisetso otlhe a le 66 a malala a laotswe. Ka ditirebe re tla distributa dibuka mo Jwaneng Township re tsentse se sentsam surrounding areas sa Jwaneng so but before a re ne la batho ba dibukane re make sure ba recap on what we train them before ba postpone the registration iskela ba bontsha gore tiro ya go register ya rai re expectile mo go bone for mo ifilo yang that's information e ja mo ba tlhophing go avoid gore re kana go ditlhopho mo tlhophi a tla re ya tshwere karata ba tsa bere morolo ne lona ba ga kolla gore tlhomiso re ba tsa maina mo tlhophi sentle ba tsenya di ID number tsa go sentle ba capture the code ya police station e sentle. Batswana ba gakolola go ta ka boomang ba ba mo tirisong ga ba tla go ta go ikwadisa. Thatorana BTV News. Bapadi ba phane le bagwebi ba yone ba pateletsega go tla ka metlhale e mešwa ya go itshetsa ka phane le butsana mo pakeng eno. Seemo se go belasega se bakilwe ke letsatsi le lentsi le pula e ne le morago ga nako e e tlwaelesegileng mme ga dikgang wa rona Karabo Molusi o ne a ile go lekola seemo kwa motseng wa Mathathane mo kgaolong ya Bobirwa a re utlwe ditlha. Go bapala phane ke tsela nngwe e Batswana ka bontsi ba tswang kgakala ba itshetsa ka yone mo dikgaolong tse tlwaelesegileng mo go tsone. Mo pakeng eno mo motseng wa Mathathane seemo ga se sa gale le gale ka e le butsana. Mo gompienong go lebega e le gore phane e ka be ne le teng e tota re reng re buang ka yone re re phane e thamagai mme se re se itemogetse ya nna gore e bolelwe ke letsatsi yaanong se ke sa se tlhaloganye gore a e thata mo letsatsing e tala ke yone e re itemogela gore e teng ebile go lebega e le teng e le mo Mathathane. Bomme le borre ba ntse lebaka la beke le malatsi mo sekgweng ba itshweketse diemo tse di borai ba patikiwa ke dikgwetlho tsa botshelo mme ba re ba boa fela ba iphotlhere. Ra sokola go ria ma ke bua nna eno ke bua nyana ke na le ngwana o balang form 3 ha re bala form 4 ha ke na la elona madi a gore nka mo rekela uniform ka eng ke motho hela ne ke re ke ta ke itsetse ke yone phane nyane le e bonang e bele jona ke yona phane le re sa le nase ke thola ke e bapala motsharo o otho ke ta ke kgwethilwe ke tala ka lebaka la gore ga gona botshelo ga gona madi a go reka dijo botshelo ke ipelegeng e le gore ke e bereka after kgweditse 3 ka lebaka la palo ya rona e ntsi ga ngotsa maolo no se tshwana le nnana khona o ithera kopanya le benya ba go dirisa o bo sa itse gore o tswa kae wa kae ka gore le kopana mo sekgweng ga o moitse kopana le dinoga tse ditona le tse dinyenyane mo e leng gore go borai hela thata ma go kgona gore o ba setharo go ithera noga ntse go atametse. Le fa matshelo a batho ba ba itshetsang ka phane a amegile matshwenyego a go leswafatsa tikologo go timela ga batho go akarediwa bana le tlolomolao a mangwang le paka ya phane a bepile mme tse dintha thata kana ke gone gore e thusa botsadi bo ile gore gongwe ba dikutshwane bontsi ja bone gore ba kgone go itshetsa ka yone ba reka uniform tsa bana gongwe ba reka dijo ba reka diaparo tota hore a bona tsamaiso ya yone e siame thata mo go bone ya batho ba masolong a bone hela thata ka gore ke ditsa tholego mme hela gongwe tse di kwareng di a hathanyana ke gore ga gongwe ba kgone go itshetsa ka yone ba reka uniform tsa bana gongwe ba reka dijo ba reka diaparo tota hore a bona tsamaiso ya yone e siame thata mo go bone ya batho ba masolong a bone hela thata ka gore ke ditsa tholego mme hela gongwe tse di kwareng di a hathanyana ke gore ga gongwe
o ithala gore dio ditharo kana phane e batla gore e nne le nako e bapalwang ka yone jaanong ga ngwe bone ba tata ba e bapala santse e le nnyane ka gore ya bo e le competition e mongwe a re go ya nna pele e mongwe a re go ya nna pele ke dumela tshwanetse gore forestry nako e ntse gore ga phane ko e leng teng ba ba dira gore le bone ba ithegelela gore ba kgone go tana ko gantsi le teng ka gore ke bone ba dirang gore ga ngwe ithela gore re tola mola ka gore ba re siisa phane re ithela setse phane e kgokologa. Babapadi ba phane ba boela magaeng ka dipelo tse di hubitseng mme ba na le tsholofelo ya gore paka e tlang ka moranang monongwaga e tla tla e le botoka. Karabo Molosi, BTV News, Mathatane. balemi ba feta 11 ka go Maunatlala le metse mabapi ba setse ba ikwadisitse go dirisa lenaneo le lešwa la temo le tlotlo mo godimo ga moo dipalo tsa balemi ba rekang dipeo le ba setseng ba simolotse go lema masimo ka diterekere e oketsega tsatsi le letsatsi. Karabo Molosi gape. Balemi mo kgaolong ya Maunatlala ga ba ipona tsapa le fa leuba le le simolotseng go gola le jweleletse mo ngwageng ono. Dipula tse di sa tswang gona le fa di diegile ebile di sa lekana di ba tiisitse moko go tsa lenaneo le lešwa la temo le tlotlo ka tsholofelo ya gore ba tla roba sengwe. Ke kgonne ke ntse ke batho ba ke neta ke a ko molemiseng ke kwadisa ba bona emma jaanong a sena ke kwadisa ke be a netela tsone dio tse a tobetsa a ba re jaanong go a kwa dipeo ke rekile dipeo tsa ke mmidi le lebolebo le netu le mabele le mmidi so ke a lema tema di le 4 mme se santse ke eme ya le gore ke bone yo taba o ntemelang polela gore kana o lema ditema tse 4 tema le ngwale ka tswa le gore mo go ene tabele bokae. Dikgwebo tsa ditirelo tsa magokaganyane mo lenaneong la temo le tlotlo di akaretsa tsa maranyane, dipeo, menontshane le diterekere di itlhomile mo maemong a tla di kgontshang ga mmogo le balemi go akola lenaneo. E thogaditse dilo tse dintsi tota mo e leng gore le rona ga re se tlhole re na le mohupu wa dipampiri re bereka dipampiri re kwala re le bone bagolo ga ba se tlhole ba na le mo go teng o mangwe a go expirile tsamao go kgosing o certifier ga wa ira di-copy dira mokwalo ke dilo tse e leng gore temo tota ka tota e dihukuditse ka bontsi kwa sengwe le sengwe se mo maranyaneng hela. Boeteledipele mo motseng le jone bo emenokeng tiriso ya lenaneo ka lesomarelangwao ya temo gape le tla thusa gore lefatshe leno le oketse selekanyo sa dijo. Makere Santhala ke leboge mototegi Tautona ka lenaneo le la temo le tlotlo mo ofising ya rona e le ya bogosi nya batho re ba bona ka makatana mane ebile ba itumeletse lenaneo le ebile ba letsa ka botalo. Re ba thusa ka go ba saenela dipampiri tsa bone tsa temo e le go batho ba di disa go tsena mo ene temo le tlotlo gore especially ya go kwadisa masimo a bone le ya go pheka tsone dipeo tsa mananeo a puso. Hela ka re itse ba tswana gore sengwe le sengwe ga se simologa se na le bothata ja sone kana kgwetho tsa tsone mme makeleboge ba Maunatlala mo dikgwethong tse ke bona ba tsweletse hela sente ba tshwaragane le molemisi ba balemi ba tsaya dipeo go supa gore madi a bone a setse a tsene mo difounung tsa bone. Balemi ba gakolotswe gore ba seka ba kgobiwa marapo ke seemo sa pula le gore ba tshwanetse go duela ka bontlha bongwe jwa thobo ba tseye seo e le thotloetso ya go dira ka natla. Karabo Molosi, BTV News, Maunatlala. Moparlamente wa kgaolo ya Tati East Dr. Douglas Lesola Thebe wa kgoletse bomme ba dingwetsi association mo motseng wa deciding go bobana le seabe se se bonalang mo motseng wa bone. O buile se mo tirong ya thapelo e neng tshwaretswe ko motseng wa deciding ya go rutuntsha setšhaba kgatlhanong le dikgang tsa kgogontsho ya bong malwetse a tlhaloganyo tiriso ya ditagi gareng ga tse dingwe. Abigail Madorobo. Dr. Lesola Thebe a re thapelo le melaetsa e buileng e tla aga motheo wa lelapa le go fokotsa dipalo tsa go thubega ga malapa. O gateletse a re lelapa le le tiileng le botlhokwa mo go lwantsheng botlhokatsebe jo bo diragalang mo dikolong. Malapa na santse a ta thubega mo tsatsing le le agile
gore ke na ke ipa mo matshelo mo diatong kere gore ha ne ile gore ke mo phetong ya nyalo ke reditse bomme ba ne nka tsa beke ya mehane ke phutile ka phuthulla ka ntsha diaparo ka nna. The word will set you free. Kere se ke lesedi a kere e supa gore Jesu Kriste ke lesedi kana Jesu Kriste ke ene karabo kana Jesu Kriste ke ene yo sedimosang ebile yo neelang kitso. Jalo he rona kana bomme ba dingwetsi ba amogetse lesedile la ga Kriste jaaka ba la amogetse yana lesedile yanong ba le tisa mo setšhabeng. Re kokoanye lefatshe la Botswana ka bophara re rapelela dikgwetho tse di re tshwenyang mo lefatsheng la rona segolobogolo kgokgontsho. Setšhaba se gwethile go fetola dikakanyo mme ba dire dilo tse di tlisang kagiso mo malapeng. A re tšhentšheng dilo ka ga nne di ntse ka teng re di dira ka ga di tshwanetseng ka teng gone go lo mo hela ka bogone. Ke gakologela gore re kile ra nnaga kgota ya tala re tsile go nyadisa mme go lo mo le go ngoke le tehano re te re nyadise bana ba rona re tshwentswe thata mo go tona ke ditsheko tse di tangha motho a tare semamang o ntsetse jarata. Setšhaba se kopile go boifa modimo ka e le yone tsela ya go fenya dikgwetho tsotlhe tse ba kopanang natso mme ebile ba kgothatse bomme ba banana go itsalanya le mokgato o gore ba kgone go ithuta methale e ka thusang mo go rarabololeng dikgwetho tsa malapa. Abigail Madorobo, BTV News, Tatsiding. Le go legola mo Zimbabwe Takuzwa Banga yo thobile mo kgolegelong ya Mashupa Boys Prison ka matlhatso o letse a tshwere maabane kwa Polokwe Hills go bapa le motse wa Moshopa le ka le kgolegelo la maphata a mangwe a itshireletso a santse a le mo letsomong la go batla Foster Freedom yo a thobileng le Banga. Irile trimane ya gompieno ka nako ya borataro ya boraro tota ra gona go tshwara jalo le golegwa le lengwe mongwe wa babedi ba kile ba ba thobile mo kgolegelong ka matlhatso re kgone go tshwara Takuzwa Banga yo thobileng jalo ka matlhatso go di yone e thola matsatsi a le marataro re kgonne go mo tshwara jalo ko Polokwe mo mantsweng a Polokwe ha re ga Moshopa lekanye jaaka se pulisitse ka nako ya boraro mo maitsiweng mme rame ke tsena go go leboga Batswana ba le bothelo ba re thusitseng go gone go tshwara jalo le go laga le go le ka go mmusetsa go kgolegelong re lebogela jalo tirisanyo mmogo ya bone go bore kgonne go tshwara jalo re Takuzwa Banda jaaka ke tlhalositse mme ra santse re le mo letsomong santse re le mo letsholong la gone go latedisa ene Foster Freedom Mati e le gore ene o santse a re motsoma jalo ka ga ene ga re se re motshware mme ke solela ja gore tirisanyo mo go re e boneng e tla tswelela jalo gone gore re kgone go tshwara ene Foster Mati e le gore o santse re le mo mothaleng wa gagwe. And that brings us to the end of our bulletin at this hour. Thank you for watching. Sports is standing by with Tumo Mpata. Motho madume dikgang tsa metshameko tsone di balega jaana mopagami wa dikuta wa monogai Rose Branch o santse a tshegeditse ketapele kwa lebelong la Dakar le mo legatong la bobedi. Branch o simolotseng a le ko setlhoeng o feditse mo maemong a bolesome le bongwe mo legatong la bobedi. Ross o feditse lebelo leo mo la dikilomitara tse 655 go tswa kwa toropong ya Al Hakimi go tsena kwa Al Duwami a le mo maemong a bolesome le borataro mme a wela mo maemong a bolesome le bongwe morago ga go busetswa metsotso e masome a mabedi le botlhano e a e latlhegetsweng jaaka a na a thusa mopagami o mongwe o ne a bone kotsi ka
Kalahari Ferrari jaaka itsege o santse a itlhomile kwa setlhoeng sa loko ya bakgweetsi ba dikuta jaaka a kgaisano eo e tsena mo legatong la boraro ya dikilomitara tse 733 go tswa kwa Alduani go ya kwa Salamaya. Hey guys, so that day is over and done with, thank goodness. The navigation was extremely hard, and opening out this morning was not too bad, but we made a big mistake at kilometer 50, 60, somewhere around there, and yeah, I lost a lot of time. And then Ricky and I also made a big mistake and lost a bit more time, and then luckily we caught up with Nacho, and Nacho was navigating so well and at a really good speed as well, so just stayed with him, and yeah. Thank goodness that we all made it together. It was a group effort at the end of the day, but yeah, we're here in one piece, safe and sound. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics Association Moses Bantsi a re maikaelelo a bone ke go oketsa setlhopha se se tla emela lefatshe leno kwa metshamekong ya di-Olimpiki kwa Paris, France monongwaga segolo jang batshameki ba bomme. Kgomotso Sefako ka pego. Mo nakong eno ke batabogi fela ba le bathano ba setseng ba iponetse phata kwa metshamekong ya Paris 2024 ba ba akaretsang letsile tebogo wa mabelo a 100 meters le 200 meters ba ya Pondori, Lungo Scotch le Colin Kibina Tshipi ba 400 meters ga mmogo le Tshepiso Masalela wa lobelo la 800 meters. My team, the Vice President Sports Development, he was having a meeting with the coaches in terms of preparing for the Olympics or for the whole of this season. Because it's not only the Olympics. The Olympics is for the elite, but what do you do after them? So you need to also to have the other young stars coming in. There is not only the Olympics, there is World Under 20. So the Under 20 would want to go to either to qualify for the Olympics or even to qualify for the World Under 20. So we are in that dilemma. There are other road races. This year is a fully packed year. Bantsi o gateletse gore maikelelo magolo ke go bona kemedi ya bomme mo setopetse se le bang kwa Paris. We have a huge task because April we are having the World Relays, where we want to qualify because our team has not qualified for the Olympics. We also need our women to qualify, so we'll be having the 4x4 women and the mixed relay. So this is where now the crunch of the matter is, because it is the qualification for the Olympics. Right now we already have 5. Bantsi a re ba tsweletse ka gongwe ka bana le sabe ka go farologana go ta go tshwaragana na kgetsi ya tsie jaaka ba batla gore motshameko o e nne wa selebego se kwa godimo. In terms of marketing, we have appointed a company that will be dealing with marketing on our side so that they can actually bring the sponsors. We are even saying this year, all our series, we are going to market them. And we need to take ourselves serious. But why do you allow people to come and watch Litsile Mahalamo Stadium? So from the first series, we tell all our series, Rahobata Sangwanyana go gate. So that Lerona re-improve. How we are going to mo pakeng eno ya mabelo setopha se BAA se tla padisanya mo dikgaisanong tsa mono gae ka go farologana go ipatela phata mo dikgaisanong tsa mafatshefatshe di akaretsa World Cross Country Championship, World Indoor Championship, Africa Games, World Relay Championship ga mmogo le di-Olimpiki. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. O tshetse ko bokhutlhong moeteledipele wa lekgotla leo la Botswana Athletics Association Moses Bantsi o tlhalositse gape gore mo ngwageng ono ba ikaelela go netefatsa fa mabelo otlhe a tshegediwang ke ditlhopha kgotsang ba ba ikemetseng ka nosi a nna ka fa tlase ga taolo ya bone ebile a sala morago ditsetlana le melawana ya BAA a re seo se tla dira gore mabelo a monogae a gole ebile a nne le seriti mo mafatsheng a mangwe. Dikgang di mo go Kgomotso Sefako. BAA ba re ba itemogetse go tshegediwa ga dikgaisano tse dintsi tsa mabelo ngogola segolo jang tsa mabelo a maleele kana di-marathon a tlhalosa fa go nna le lenaneo le le tsepameng la go tshegediwa ga mabelo ao go ka ungwela batswana go le gontsi. Tota re dumela gore re tshwantse rotlhe ra thebolla mabelo mme re tshwantse gore in an organized and regulated way. So ga gona mongwe le mongwe a ba itirela ka ha ba tang ka teng. So we are going to regulate. Re bone le a lot of foreigners
mo especially gone mo mabilong a malele di-road races tse re bitsang di-marathon ba ta ba wina, but at the end of the day ra reng ka bone re tshwanetse re ba regulate ba nne le di-permit go nne le sengwe le sengwe. So all that we are putting together mo re dumelang gore ngwaga one ya ka o simologa will be regulating gore ba taka di-permit go tswa ko mahatsheng a bone ba registera ko BAA gone be ba ka go registera ko mahatse le di-price money gore le tsone di benefite bana ba rona ba Batswana. Yes, we agree gore ha di-foreignera di ta ha di tlo tsholetsa standard sa bana ba rona, mme ga re bate gore bana ba rona le bone ba re itseng gore bontsi ya bone ba tshela ka mabelo re ba disadvantage. Mo tsamong ya nako BAA ba ikelela go dira lenaneo le lešwa la go boloka dipalopalo tsa batshameki go ka itepatepanya le dithabologo tsa maranyane. We are in the digital era. Re dumela gore le BAA should be in the same thing. Ke re wa itse gore our Facebook has not been doing, but of late we have improved it. It's now regular, eka interactor. Now we have a digital management system where we will be having, but it's a website. We believe that before the first 2 months of this year, we'll be launching it. Plus the whole digital management system, whereby our clubs will be able to register their athletes, their personnel, at the comfort of their phone or whatever it is. They no longer need to come to the office and say, for this race we want to enter for that. So the whole system, the whole management system will be doing that for us. E re ka go sena metshameko ya dikolo morago go ema ntateng ya segaja sa COVID-19 bantsi a re ga ba nna fela ka jaana ba dirile lenaneo le le tla ba thusang go tswelela ba re bolola talente. Now introduce what is called community sport, where in December we train about 221 what we call development coaches, and we are still going to go to each and every village, to each and every area, because we want to unearth talent. As he brought 2 medals from the World Championship, a silver medal and a bronze medal, 100 and 200. So we believe that there is a lot of talent. But now because of the no schools, we are aging there that we now go to the community. We have interacted during the December month. We have interacted with local authorities who are the councillors, who we believe they are the ones that are closer to the people. Paka mabelo ya Botswana Athletics Association e simolotsa ka kgaisano ya lobelo la cross country kwa Serwe le ne le tshegeditswe ke sethopa sa Innovation. Lebelo leo le ne le dirisiwa gape go ipatela phata wa kgaisano ya cross country Continental Tour kgwedi eno e le 27. Go motso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Motatso a re di be khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ikanye rona tsa tepolo wapi di a latela. Sorse re go tswa go thibile ka bontlhabong go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe. Mo mosong go tla ikutlwatsa go le bothito jwa selekana sa 16 ko Francistown, 18 ko Panda Matenga, Selephiko ga mmogo le Plajan. Dikgaolo tse dintsi tsone go tla ikutlwatsa go le mogote wa magareng ga 20 go eng go 22. Mo tshokologong go tla ikutlwatsa go le mogote mo dikgaolong tse dintsi. Re tla gatisa 33 ko Shakawe Bumare ga mmogo le ko Good Hope, 34 ko Kasane, Francistown le ko Gaborone, 35 ko Suapan Maung, gantsi ga mmogo le kgaolo ya Kgalagadi. Mohare lebella toropo tsa sala ko Cape Town so tsere go tswa go apogile ka sekao sa mogote wa 24. Go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ko Appleton ga mmogo le ko Johannesburg, ha ko Port Elizabeth le Maseru so tsere go tswa go thibile go na le kgonagalo ya pula mo Sarasaradi. Ko Manzini so tsere go thibile ka bontlhabong go na le kgonagalo ya pula ya medupi. Ko Beira so tsere go tswa go apogile ka sekao sa mogote wa 31. Go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ko Lusaka, Harare ga mmogo le Antananarivo ka sekao sa mogote wa 27 ko Antananarivo. Ko Windhoek so tsere go thibile ka bontlhabong go na le kgonagalo ya pula.
ko Dar es Salaam, Blantyre, Kinshasa le Luanda solosore be gona le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ka sekao sa mogote wa 21 ko Luanda.